May payabak po kaya katamungan. At syuta na po king Kapulon Domingo ning karaniwan a panawon. Kaya katampong magmisay, Reverendo Padre Noli Fernandez. Kilagyan ng igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakamala pong kapatad, inaus na katamo ning Diyos, at may kibat tamo kaya. Inyapin po at syuta keti. Pasibayo makirandam tamo karing kayang amano. At sana tamo mo po makirandam. Kay ba't tamong may kirandam tuparantala deti. Gawan tamo ing kaburiana ning apong Ginoo. Diyadan ang poyeba king mumunang pamamasa may kirandam la dapot tinupad. Inyapin po mita bilalwal na ning paraiso. Para karing penandit, etamo po tutupad karing amano na ning Diyos. Dapat makirandam tamo, sisyan tamo iti, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, inako mo ing kasalanan mi, makanyan man maralas ming ipamarsala ing kamalyan ting kasalanan mi karing aliwa. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo,
lerinan mo ing kasalanan mi, makanyan man ating oras, at tatanggian ming larinan ing dewakan adepatan mi. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginong Jesus, binangon mo kami karing kekeng kasalanan. Daptan mong abangon miya ing metong at metong ke kami, kapamilataning pamami kapatawaran. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. ing Diyos amayo paing totoo pakaluluwa na katamu, at king pang patawad daring kasalanan tamu, idala na katasa king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oik pamingat subanwa, dingaman mo, erwa sukat ding anggananing lugod, para king mibait king bayong biyekang Kristo Jesus. Iangat mo kesa ng lapus karing limitasyon na pairal na niting yato. Bakeng malayang lugod, antimoing tuturo ng Kristo, at akamtan mi sana ing tulaning kekang ligaya. Itiyadon mi keka, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, amabibiyem pong makari kambemo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga.
Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Kaybat ng mengan king bunga ning tanaman adan, inaus ne ning Ginong Diyos ing lalaki at kitnane. Nuka ka rin, pekibat na, timdamda kayo king mulahan, dapot tatakot ko, uling lubas ko, inya sinalikot ko. Kanita kitang na ning Diyos. Ninuwaring sinabi kaya kang lubas ka. Mengan ka king bunga ning tanaman, abinawal kong kanan mo. Pekibat na ning lalaki. Ing babaeng binye yung kayabi ako. Iya ing minye king bunga na ning tanaman kanako at pengan ke. Kanita kitang na ning Ginong Diyos king babay. Bakit gewa mo inganti kanyan? Pekibat na ning babay. Lining lang na po ning ubingan inyamengan ko. Kanita nga na ning Ginong Diyos king ubingan. Uli na niting depat mo miparusan ka. Karing sablang animal, ika mong bukod ing misumpang antikaniti. Manibat ngeni, gumapang ka king kapamilataning kekang atyan, at alikabok ing kekang kanan kabang mabiyeka. Ding anak mo, at ding anak mo milalaban la, lasawan dering anak na ing buntok mo, at tuktukan mo naman ding sakong da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka. O Ginoo, pagkiramdaman me, ingaus ko ating pamanyawad ko king saop mo. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Nung tatandanan mula mo, ring kaya kaming kasalanan, nino ingemi atulan, dapat ika, patawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Sabik kong manaya, King Ginoo, uling panaligan ko, itang pangako na, panayan King Ginoo, may git pa, King pamanayan na ning bante, King panyatang ning abak. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Israel, manalig ka, King Ginoo. Ing lugod na alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas niya ing Israel abalayana, King sablanang pamikasala. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Pamamasang ibat king kadua ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Sa sabyaning kasulatan, uling maniwala ko, inya magsalita ko, paniwalan mo iti, inya magsalita. Mimiminalog, ang yamang miminaya, ing katawan mi. Parati nemang mibabayo si kanan, ing pilubluban mi. Uling iting ditak, asagli mong kasakitan adaralan mi, mamungang kaligayan ayalang kapupusan at alang kalupa. Inya makalawe kami karing bage ae mayayakit at ing karing bage mayayakit. Uling ding bage mayayakit e lamanatili
dapot ding bagay mayayakit, manatili la kapilanman. Uling baluta mo, king nung masirane, ing toldang tuknangan tamo, keti king yato, ing kekatang katawan, keti atin tamong alanganggang tuknangan, karin banwa. Metong yang tuknangan, nagewa ning tao, nunegewa ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaunti mo rin. pamamasa king mayab abalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang minuli ni Jesus, pasibay lang mitipon ding dakalataw, inya eraman ikwang mekapangan di Jesus ampon ding kayang alagad. Kabud iti abalitan daring kayang kamaganak, mintala ka rin baring ilako, uling sasabyan daring tao, masisiraya buntok, ngara naman ding eskriba at dinatang ibat Jerusalem. Alipanan ning Beelzebul apamuntok daring demonyo, yaing babiye kaya kingupayang palwal karing demonyo. Uli na nita, pepalapita na lang Jesus ding tao at salita na lang mapila na talimhaga, ngana, makananuning palwalan satanas, isatanas. Nung ding sasakupan na ning meto nga kayarian, milaban-laban la, eya manatili ing kayarian ay ita. Nung ding mitutubali, la mikakasundo, misalbagya ing pamilyang ita. Makanyan mo naman nung mag-alsayay satanas laban king sarili na, at milaban-laban la ring sasakupan na, magluat datang ingkayang kawakasan. Alang malyaring makapanloob king balena ning metong nga taong masikan at saka nasamsaman ingkayang pibandyan. Subali mo pin nung igapos ni ing makibali. Kaybat kanita ni pa lubos aluban at panakawanan ing balay ita. Pakatandanan niyo, malyari lang may patawaran ding tao king sablang kasalanan at kalibakanda king Diyos. Dapat ninuman ing maglibak king Espiritu Santo alayang kapatawaran. Ing kasalanan na pakibatana ning taong makanyad alang kapupusan. Sinabi ng Yesus iti uling sasabihan daring mapilan, alipanan yaning marawak ay Espiritu.
Kaibat na nita, dinatang niya ingimana at ding kapatid ng Jesus. Manayalaking luwal ning bale at pepayawus de. Ketang penandita ita, makalukluk lang makapadurot kang Jesus ding dakal at tao. At ating sinabi kayo, at ilupuding pengaryong babae ang puanding kapatadyo at pakidwang da kayo. Ninong imako at ninuring kapatad ko nga ng Jesus. Linawaya karing makapadurot kayo at nga na, oy ni imako at ding kapatad ko, pablasang ing ninuman tutupad, king kaburiyanan ng Diyos, ya ing imako ampong kapatad ko. Ing may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayo man. Mag-review tamo po niya. Deng major feast and solemnities pig celebrantano po. Ing maleldo, ing Diyos, tinipaya, meging tawya. Lawen niya po Jesus. Diyos, ang meging tao. Ing Diyos, mig pakumbabaya. Kaibat na nita, pig celebrantamo po ing kayang kasakitan, kamatayan at pangasubling mebye. Kaibat na nita, pepayta siya ba? Kaibat tinipayang Holy Spirit. Kaibat ng tinipaning Holy Spirit, nano pong pigmasosyan tamo ing Santissima Trinidad. Kaibat na nita, pigmasosyan tanyang milabas sa Domingo, ing solemnidad ning kakamal-kamalan, akatawan at daya ng Jesus. The most holy body and blood of Jesus. At akakit tayo po ito, King Santa Misa. So ang Diyos, Jesus, Diyos siya, metong yang pure spirit, tinipaya meging tao yang kalupatamo subaliking kasalanan. At epa po sapat ing maging tao yang meging tinapaya. Nyaking Santa Misa ing tinape, the bread of life is Jesus Himself. Iya mismo, lawin nyo na po yung nga pong Ginoo. Diyos ang maging tao, kay ba't sapat ing maging tao ya, maging tinape ya po. Bataya rin nga tanggap. O yan po, at isundo tayo po ngayon 10th Sunday, Ordinary Sunday. Megumpisaya ken Genesis yung first reading yada ng po yeba. Lawin nyo po yung Santa Misa, balikang ke. Kin mo munang pamamasa, ing Diyos, peninto na la yada ng po yeba, uling elam meminto, king sinabi na, nanong sinabi na ng Diyos, karyada ng po yeba, makapangan kayo karing bunga daring tanaman ang makapadurot, subali king libutan, oras mangan kayo, mate kayo. Oras mangan kayo kaniti, mate kayo. Nanong gewada puryada ng poyeba, metoksula king demonyo, itang babawal na ning Diyos, akananda pengande, ken misa, nang sinabi ng Jesus, punan niya iti, kanan niya iti, tanggapan niya iti, ini papakane. Ken lubang tipan, kakanan iti, o ba't yung babawal ng kananda, pengande. Ini naman papakane, karakalda naman din yung mamagan. Ali po? Kung mamangan, pengande. Ini naman kayang katawan, papakani, o ba't karitak daring mamangan? At anya pong pengande, nano yung first reading, o ito, penintuno ng Diyos, nga na,
Inaus ning Ginom Diyos, ing lalaki at kitna ni nuka ka rin. Dimdamda kayo king mulakan, dapat tatakot ko uling lubas ko. Lubas ko, inya pong mi kasala mi tabilalwal na ning paraiso. Lubas, buri ng sabihan, may lubas, mila ko, ing divinong biye. Mila ko, ing grasya na ning Diyos. Inyapin po potang may kakasala tamo, malulubas tamo spiritually. Milalako, mapapaklod, ing relasyon tamo king Diyos. Pero kaganakana po ni nga pong Ginoo, inyang may kasalala diada ng puyapa-yapa pong menintun. Nya po ta pong may kakasala tamo, ing Diyos panintunan na katamo. Kanita kitang na ning Diyos, ninuwaring sinabi kay kang lubas ka, mengan kaking bunga ng tanaman na binawal kong kanan mo. Lawen niya po, anyang kutna ning Diyos na nung pekibat ng Adan. Ing babaeng binyeyong kayabe ko, ya ing minyeking bunga na ning tanaman kanako at pengan ke. Baloy po, na inamin ng kayang kasalanan, ing pamarsalananay, yeba, yang minyeka na ako. O ba't ing tao na ayamin, natanggap ing kayang kasalanan? O tapong mo atanggap ing kakatamong kasalanan, that is pride. Ketasan. Nabingi po inyang atsuke ni Arsobispo ketang harap, ikip manaretang 10 Commandments. Kasi ini tutulduya naayamin ng kayang kasalanan, intutuldo na yadan. Ikip malapuret ang 10 Commandments, nga kung may miru at yung ating kalabing meto nga utos, ang po pangkalabing adwa, o daragdagan mo lang nga nakakuning obispo, nanuitang number 11, Eka Pairakap. Eka Pairakap. At nung arakap da ka, ituldo mo rin aliwa. Niya po, kalupa niya pong Adan, naatanggap ing kayang kasalanan, ing tildo na i-Eva. At i-Eva, makanyan mo na naman, na po inamin kayang kasalanan, ing tinuldo na isatanas, ing menukso. Era atanggap ing gawa ng kasalanan. They disobeyed God. Kailangan istong may kasala ka, tanggapan mo, be humble enough to admit what you have done. Eka manuldu, o itapoy mo munang kasalanan, atanggap ing gawarang kasalanan at mas marok potang ating kang pamarsalanan. Mo atanggap ing kang kasalanan. Anyapin po yung confession, pota pong mangumpisal tamo, potang mangumpisal ka ken pari, magpakumbaba ka, aminan mo yung kasalanan mo. Nya istong niya ka mangumpisal, anti mo mawaring sasabihan, kumi kasala, that is pride. So, da inamin ng karelang kasalanan, pemarsalanan day satanas, o ini po metong pang mabayad a kasalanan. When others commit a sin, when others commit sins, niya po dagdagan tani, because of us, the cause of their sinfulness is, it is because of us. Pota pong itamoy may tulak para may kasala yung tao, mas maragulya pakibatan itang mitutulak para may kasala la puring aliwa. Nya sa mas na nyo pong turi kayong pengari,
Ating gungikit kanita magpiesta king meto nga barangay, o nga lalo pong tao, nga na ning tatang inaus ning tatang inanak nga, ikit netang manok, anak alatang tao, o iting manok, tiradorwan me nga na paten me bang kanita tintamong atintangapangan nga na. So, mas maragulya pakibatan itang tuturong kasalanan. Amen. Nya ing demonyo pepagapangane, gumapang ka, ulingi kayong penibatanan ng kasalanan at mangantang alikabok o itayong parusa keng demonyo. Uling mi kasala diyadan ng poyeba king kapamilatana ng demonyo. Mantatapo keng ebanghelyo ngeni, nanong kasalanan daring scribes, gagawa ning mayap Yesus, papalwala no ring demonyo, uling kaluguran na katamong Jesus. Nanong gawa ng Jesus, nung diyada ng poyeba may sambul laking demonyo, Yesus simbut na ning demonyo, palwala no ring demonyo karing alipanan dang tao. Pero nanong sinabi na ring eskriba, o yan dininaning upayang Beelzebul, ing prinsipi na ring ning demonyo. Mayap na yung gagawa ng Jesus, para ka ring eskriba, marok pamurin. At deng aliwa, ing marok gagawan dang mayap, ing mayap gagawan dang marok, pusto. Pepakin na ng Jesus, ing atsukaya, ing kadyosan at sukaya ing kabanalan at susopan ing taong kaibat na nita ding eskriba ay anya pinapalwala no ring demonyo uling dininaneng upayang Beelzebul ing prinsipi da ring demonyo. That is pride. Imbes na akat may gamat na ni nga pong Ginoo, aliwa po yung ikida. Makanyan po, nya yung kasalanan daring scribes, ya pinitang akakit daning inggamat na ning ngapong Ginoo, para karela demonyo ya pamurin, makanyan ang sabian, ing kasalanan laban king Espiritu Santo, unforgivable in sin against the Holy Spirit. Nano ya po itang sin against the Holy Spirit? It is pride, ketasan. Potang manakit na kang mayap, alimbawa, ing siping yung bali, sisimbaya po sisimbaya. Kaybat na nita, retang niya sisimba, naning sasabihan da, ay sisimbaya yan. Magmayabang niya mo, magbanal-banalan niya mo. Nakasisimba, kaybat na nita, panyiran may pa itang sisimba. O ita po yung the sin of pride. Ikip mo na yung sisimba yung sipong bali. O ba't ikay may apusan? Ikip mo na yung gagawang mayap yung siping mong bali. O ba't ikay may apusan? O tang gagawa yung mayap, sabihan nyo, pakitang tao mo yan ngayong magod. O tang nating gagawang mayap, apusan niya, puriyan niya. Tayo pagsisti, uling gustong pigsistime, ing gagawang mayap, the devil is on your side. Kaybat po kening tauli, nino imaku, nino po rin kapatad ko, ding imaku at ding kapatad ko, ilapindetang biyasang makirandam, king amano na ning Diyos, at tutupad kareti. Ding imaku at ding kapatad ko ilapin detang tutupad king kaburianan ng igpa. At iti po iyapin ni Mama Mary. Itamo biyasatang makirandam at tutupad king kaburianan ng Diyos. Maging ima na katang Jesus, maging kapatad na katamong Kristo. Burinang sabihan, ing pang konektatak kang Jesus, it is not by blood relationship. It is not by blood,
but by faith. Nung bisa tamong maging ima ng Jesus, kapatid ng Jesus, kailangan kay batamong sinimba, gawan tamo, ing kaburiyanan ng apong Ginoo. O ini po sana lalong-lalo na tamong sisimba, tatanggapan tayo po'y Kristo, kay batayang tinggapi Kristo, nung gawan tamo, ing kaburiyanan ng Diyos, kaburiyanan ng Diyos igpa, maging ima na kayong Jesus, maging kapatid na katamong Kristo. O yan po, nyadakal pong salamat, kinka kayong pamanyimba, mangumbira ko pa po, nganing dimdam nyo iti, Kristo, sinabi na, tanggapan niya iti yung kanakong katawan. Tanggapan tayo yung kayang katawan at daya. Diyadanan po yeba, sinabi na, eko mamangan, ing babawal ng kanan, ing tengan da. Ini naman, iya po yung babyan na kaya katawan, tanggapan tayo, kanan tayo, kay batayang pengan, tinggap, ing katawan ng Jesus, gawan tamo, ing kaburyana, ningit pa. At po tapong gagawan tamo yung kaburiyanan ng itpang, maging kapatid tayo Kristo at maging imanala ding aliwa. Amen. Ibasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang totoo, linalang king banwat tiyato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibait ka Santa Maria Birhen, linaso lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, tingkat nung aldo sinubliyang mebye, pepayta siyaban mo, makalukluk, wana ni Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. at intang kamalayan, king dakalpa, ing dewakan, kekatamu, at king kekatangyato, uling alupig na ng Yesus, ing dewakan, tapamilataning kayang pamatayan, at pamanyubling mebye, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Baning Santa Iglesia, maging metong yang balayan ang makatugulaling king pamanatad kapatawaran, karing hanggang galamena, at maging metong atanda at tubod ning pamikakasundo, king mabilugayato, kambering sabla ng balayan. Ipanalangin ta, King Gin. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding sablang iglesia, asasalpantaya kang Kristo, awak siraing karelang pamisagsagan, at maging metong mo, King Gino, amigdalang kapatawaran at kapayapan. Panalangin ta, King Gino. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding bansa, gulutan da, ingalang katuturan a pamiligligan, mikamaygit pang mga sikanasandatan ng gera, ban mabiyasa lang mibyebye mikakasundo, at ipagkalub karing sabla, ing pante-pante karapatan, karing pibandyaning yato. Panalangin ta, King Gino. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding makalugmok na king pamikasala, tagkilanala ning Espiritu ning Gino, ban sumisilat magbaywasan. Panalangin ta, King Gino. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding kekatang pamilya, ela mikasagsagan, nunebagkus, manakit lang masolong pamisan niyetong
king pamangalang, pamamatawad, at matampang lugod, king metong at metong. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding kaya katang komunidad, tanggapan dong pasibayo, ring migkamali, ipagluwalo ring mayna, at ding biktima ning kayalan katuliran, at patutula king pakalulo ning Diyos. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngayon ipuaduan taming sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Diyos ay pami, ipagluwalong mo kami king sablang dewakan, at bustan mong sulak ing kayapan mo karing puso mi, kapamilatan ng upaya ng Hesukristo, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo, kapatad, bainting, kakatamong dawon, matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, tindaon karinggamat mo, king ikapuri ti kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala at ning mabiliw ng Santa Iglesia. O Ginoo, balikdan mong mipnong lugod, ingkya kaming kasuyuan, tanggapan mo retingayin adaralami, at saupan mo keng sumulong king lugod Kristiyano. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kaanti mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a ginutang. iti karapat dapat at matuli.
Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. Oig pa, Diyos King malananggat lubos mayupaya. Kapamilataning Iso Kristong ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye. Kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kekang ligaya. Ag ginawa kaya kami metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag miing mayupaling inaus mo kami ibat king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kamanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami dabon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka. Pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kamatayan mo, linugin mo, ing kamatayan ing mga sulimong simple
angening gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebiyaning anak mo, daraon miya kakaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kini kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papami, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritumi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang relihiyoso at relihiyosa, ding diakono, at ding mabilog a balayana ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, ading sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, may kakapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo. Ikabos mo kami o Ginoo King sablang marok,
malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, asinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emasapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, nonilawan may kasalpantayanan ing kekang Santa Iglesia, at pamayapan mempo ang bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo pong ngining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga, kapayapan po. O ning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayahus kingapunan ning kordero. Ginoo, tiyak matampang tanggap keko. Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing makapaldan mong lugod, ibalik na kesa ng iba't king pamikasala at papanatilyan king dalan painturo keka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po sa guli. King June 12, 126th year anniversary ng kakatamong Independence Day. So, ala pong opisina king kakatamong parokya. June 12, 2024. Kadwa po confession at HRP every Saturday at 5 p.m. hanggang pong 5:30 p.m. only. Kaybat ing kakatamo pong fundraising sale at the patio. Nabingi po may bendisyon na lang deng retablo side altars na po makabuklat nila. Kita po banda ka rin ing altar ng Apo Mama Kalulu. Kaybat keni po'y San Jose. Malyaritano pong lapitan. So after 5 years, o ini po inga pagawayo, kaybat keng sakristi, inyapin keni kaya po linwal, uling mayari ng sakristi. Ngening kasalukuyan, ing gagawan po yung bubong na ning pisamban. May nana ing steel trusses, may ngalawang na, papalitan tangan po. Patiyero, papalitan tamo. Mabilog pong bubong ning pisamban, papalitan tamo. Kaibat ongoing apureng posti, keni maputila, o yan po makanyan lang magawa rengketa. Lumipat no po kanyang kenin Kaibat ing Chapel of Devotion at kita pong tulin na ning baptistry, karinya mibili ing larawan ng Mama Mary, uling eya po yung puntalan keni, mibili ya po itang kayang chapel amalati, karin alapitan niya, ne atalan niya, akuskusyo rin kaya kayong padyo. Nya, kaibat po yung baptistry, magawa niya na naman. Then kaya katamong windows, na po, ang po pa rin kaya katamong stained glasses, papalinis tala rin yung kraut, iya po yung maglinis. So yan po, kilob na ning pabanwa, o yan po yung mayari, ang po pa pala yung heritage wall. Dakal pa po, kailangan before December 7, nung no ka rin mablessing, mabilog pisamban, kailangan before December 7, mayari po yung pisamban tamo. King kaya kayong saup, po, king kaya kayong saup at ing saup na pa di ngaliwang tao. Kareta pong sinaup na, dakal pong salamat, kareng bisa pang sumaup, salamat muna naman po, Misaup-saup tamo. Total, kanya nga pong ginoyini, alantimurin, gamitan tayo, ing balena ng Diyos. So, kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad damo para king final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kalantimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.